Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay jerwara pok. Nakatugaw ijayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti pa nagkita na. Malaing kaya ba ng tagsasango tayo na mangan. Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wanangam nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswa na salon at kami. Wen nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kiniapong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, Wayne. Andain sangpet kong agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbang laasi da enda apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas da aya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daem inay ti karningay. Mahay blood da Nateng laeng ti rumbeng ipasidak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsida enda. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amji karnay ta datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne kumahamet Apay kayat yun ayati maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan matlang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami matiti karne Oray sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apongan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang nyo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nila ang sunyat ti agnomnumar iti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almaneng ket ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma tagasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayun gayam Sonya. Saan man at ila ipaspasidayo ka dananang kantatang? Kakaisuna anasalun at da.
Pag sidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No, dada ka sa mapasama ka na kwada, da kayo nga aginat aking basaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatan ngagmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagi na, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da ah. Awan ah, nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti danom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apayakas na napambanog kayo. Ilma, apo. Yan na, sakman ni Tidanam. Siya na nakabalan ng iti sakap niya godang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarud almanen na ngamin ti 100K amaawat to da apong mo numadanon dati 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko. Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di ah. Itaak lang umutang ka na kayo, hindi yu pa'y maited mo. No adala ang kwarta, ikan ka ah? Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad. Taadumot tirigrigat ko ka na kayo. Gumura ak na kontrandak. Malawanan. Sana day ta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo day ta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numaman na day ta. Anya ko mo ti bibiyang na nga ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rudida. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me ah? Tala nga rudan. Di yu liplipatan ti mapanagsumba ha. Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo na itatap no umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boy ay ti TV ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubat kayaw. Intay agsumba ita saan? Masagutak arumuar leto. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kantatang tikasta. Kitaem, dandan ni saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla laang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to ah. Nating manay.
Ay, ang kapsot kami lang alunay, di pa paaramin yung mo alitaw. Ang kapsot kami ay may kanagitikan kanan may makaumati na tang. Di kayagdanag, lolo. At dalinutok a karne. Inlasing ko lang ang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. Maimas ko manan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Nahi apay nga taan. Ay, hinta kita, andi apok. Noon niya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apayan nga pinanawan na kon. Kasano agpaitan nga. Lola, huston. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, binaybay ano ni tatang. Nahi, apay nga'y akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyo mo't ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan di yung taray i hospital. Kabagis, saan mi napakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga rutin nga ay? Sa pa'y 200 kay di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakaninanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa'y ananang? Saan pa'y nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni tatang. Urayan niyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa ay. Sakay to aginanan, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, awan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan maikawa kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay antibagiyo, nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan yaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manen. Pinakanyaw. Saan pa'y nga rod tadi namut kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinang luto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinuno nga ikan. Masadsadot akong ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapos saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan, taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo latta akanayon. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangon tamamigat tayo kuman. Nasakit, tibagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga? Kaya't kunti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalula? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo kadi kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko, pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema.
nakasagana ako na mangipulang itibiyag ko. Apay, baybayan yung samot ni Nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kim mo tong matayin. Ay na, uray ka sa no ti panang taripa tumikan kwa na, no talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiagpay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga raon. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag dana ng kantatang. Isu nga road at di yu baybayan ni Nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay na ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros Tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot din na ng ije ospital. Isong agtali na idlaeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni Nanang ni Teres ti balay da sunya. Sigur mo, tanong kas nung agsapak at nakatugaw anak kasi kawil dita. Mano nga ang daw langan ti palabsan. Kasangayon ni Nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Asinaw ti adda ijay. Ala! Nukasta? Di yu pa amaw? Kano yung tare di ospital ni Nanang yu? Tadida ka numariing? Anya? Kan kasla na ibagada sa anan nga gang angay. Anya? Sana mabali na matay ni Nanang ko. Sige, tama pa na ki hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni Nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay ngayimpan mo matayin. Apay ngay di mo inuray ti kasakay mao. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit di Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanen tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka bagais. Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrag ka kabagais. Kasanukot paringkatin dakmat asingiran na giti nakautangak. Stressen dakmat laura yun. Iso dito man pala balay yu ti paglimengak kabagais. No ijemot balay ti paglimengak. Awan kanuk ngaglimeng. Naimbag dito itaado ti abasto diti balayaw. Uray agmalmalimak ngagigyan diti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkel kamalik kabagais. Tiamok namin kat mabayag pa matay dananang kantatang. Bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Ang nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa? Impustak iti palot naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Ang babawi ak kabagis ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot. No pangalaki ti pagbayad ko. Ang paibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya,
Awan maikarik ang maipautang ko kun kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasensya kan. Oy, Roseng, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos. Sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang daddy Rosendo nga asawak. Katno ginatang na daddy nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Ta nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige. Bulodam nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, anya manon day tan sangput mo ibiyang. Nagbuludam man ditan. Hangko nga binulod datoy tatang. Adakar bengak nga makiusar ito, taginatang daddy Rosendo datoy nga blender. Ha? Garanggan diyang daddy nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam ket nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tay naramid da nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Adu ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, ta asawak tigi matang kadagijay. Anya? Lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da nga kumare. Awan babae na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da nga Roseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man at tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alin nangenda iti asawa na. Agparbeng ka kumahaibiyang. Ni kumarim samad di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa. Style na laang dayjay, Fred. Kas di at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day tay karkarton mo ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagnginamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo. Isubli mo. Masapol pa lang ay karton mo nga isubli ay ah. Anya nga isubli nga ibagbagayomat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko ah. Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon na. Anya? Ay sana nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat daddy Rosendo tinaigatang ito'y. Asawak tinanggatang ito'y. Wan angam inted na dayta ka ni Roseng. Bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagikway to'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijay ginatgatang ni Rosendo idi ah. Nakalista dagijay ginatgatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mayranon. Sapay nagngingi na gayam dagijay ginatgatang na idi. Bawiak amin dagijay ngayon intad ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha?
Usaran mi mat di rice cooker mi, Mare Ibiang. Rice cooker tayo amin dayjay, taday di Rosindo tinanggatang. Apay, takunam hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker dayjay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto aktumat anya. Wan! Sige, ang kaalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kuna madjag re-prepare nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay usar dayjay? Ay, sayang nga rod ano nadadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awanan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tan buludak matbiit. Mabiit laang nga rod. Taik katagti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom dayjay a babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mat nga rod apaayan dayjay ang tao nanang. Tamang riribok mat. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred, ti may papan iti dayta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak. Kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kun ka? Basta mabutengak nanang. Isu asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. Nangalaam manan iti dayta a rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Rosing agasamet data nga ginatgatang daidi. Kitaan nyo quality dato nga rice cooker. Dato yung matje brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apay bimulod ka pailaag. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay dayjay langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sarde nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramid. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kao. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon ang naisubli tay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner nanang. Gumatangak to laangan iti sabali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan dayto abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang dayja babae. Ay, sungatak san ti awanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo nanang. San abale? Taitid kula aming kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya, ay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardengan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred?
Adam at mare, ngam ada iji banyo, agdigdigos pa eh. Sumra ka ah, urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da di washing machine, mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan di asawak, mare. Agyaman ka atadyak imbag at agpaiso iti asawam Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dyan nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alaan mo ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka. Haanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alaan mo. Katwa na! Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak nga eh. Uray kas ano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad day dilakay ko kanyam. Alaan mo ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May sa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na isotated mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiyang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga rodjay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ti asawa kanyak. Gapu kanya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawa. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga ammo. Kumporme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Kamat ibya. Huwag may kachat. Agsa tayo, Maray. At na, nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinumam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Namunakpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway da kamatanta, nabarta ka kamatanan. Ha? Agawid kamatan, Mari Ibiyang? Katuwa na pareta, nabarta ka kamatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa ije. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa Ha? Ay, saran, Maray. Agawid na kung tanay. Rabi una yan. Oh my kakit, Di nakikuyod na, Maray. Agawid na ka. Ano ti man nagdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper.
Wano kidnapper. Iso nga maturog kan ito'y balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung rodan sala siya maturog. Ay, ihaan. Adyo tila mo ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablabad ang ije ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dag ije. Umay kan. Hangkang agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya talaan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkan niya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasin. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita lalaki? Dobiyam? Nakunakin ka amang yawid ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwati ko nakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Di mo't Fred dahil tao yung asawa ni Roseng. Uwan. Anyati kaya't asawan dahil tao yung ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na tao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat! Inagaw namat ide kanyak Daddy Rosindo Ay, aday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Darasan nyo. Roseng balasang ka. Pangasay, sumurot ka kanyak ta in kayawid di asawam. Apay tatadado, ayan ni Fred. At daigi balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailawan di asawam ijay anak ka. Anyat kaya di asawan tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapo ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamket di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaisaw, Fred. Wen Rosing, patinak ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang nga iparik na iti asawam ti kasi ti imparik na nakanyak edi. Edi si bibiyag pa lang ti asawak. O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbagakon kin ni Fred ti amin. Wan mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Ay, pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may dasawam.
Pagan ano kumamat data nga asawam ngay, awan it sura na. Si kansa lang tinailawan kanya na. Ha? Pasensya ka, no imbagak ka ni Roseng, ti kaadda ti asawa na diti balay. Jak nga binkayat ang mailawan ka, anak ko. Jak kayat nga napakasarsarita. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamatan, anak ko? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi Uwan, bidot dadya nga inaramid ko. Bunga lang dadya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko. Syakmat lang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday jay nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikikat. Nagramramot pa'y. Hangam, syakmat lang mati marigrigatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kon. Ay, agyaman nak. Ay napakaragsakak na itang imbaga manak ka. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ken ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswa na laang ti saan. Iswasigay. Inkanto nga rod kasarita jay kumarem anak ka. Kaila, bumangon ka ditan aldawon. Inkalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawus mo. Tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutang aglabananang inton bigaton. Bigat ka abigat. Madadaulan dagiti kawus mo. Urnungam tumat ti mureng mo. Bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tani napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan. Kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam. Nga oray disorasan ti rabi Ala, bumangon kan. Tatulungan nakman met nga rod nga agdalos. Tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay. Di ka met agdalos. Anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo? Kasano kat kasta ka met. Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos nanang, di kay madanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot ti nagdalos iti napalabas nga al-al daw. Busy ak iti trabaho. Ngam itata day off ko, agdalosak. Malangaro tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka bagais. Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugali kin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad mate. Imbis na nila'y katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos day jay akaanakam kabagais. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadut na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyak na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na.
Lukas ta sadot gayam nga trabaho ito unag tibalay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Gamawan latat idenggen na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumu abalay may ta basit lang. Saan a mansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ne, ang damat ka doon masimang put manong. Wan kaila. Iso ti bagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni kaila, kapsat ko. Naimbag nga oras mo kayla. Ay, kastamat kan ka Irene. Jackline pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Wang ngarod manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kaila na lang. Si Mromad. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, panagkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan ti pakasaram. Una nang. Karag itinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay kat ala makamuka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan tanay. Mapmapanan ti tawon. Nasingput lakit di jay nobyam. Awan problema anak ko. Talaga nasingpot ni Irene na nang. Nasingpot lang nga rodan, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangadeng ko ang makikalay sa ken ka iti uray anyang oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabitla nga rin. Umawawag ti kabsat ka. Hello, okay la Hello manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang Tanagawid kayo agluto akmanan iti mamerienda. Kanaima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti balay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kaya't kumanti ugali jay kabsat mo. Nagsingput kan naasikaso kanya. Uwan tanasingpet kamot ngamin. Iso kayat na ka nga agbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay ito nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yung ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan manong. Adto pa ti pansit Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang ha. Karga aktibasom. Ala, siya kon kayla. Ha? Nakababain pa'y kitin kan ka. Itay-pay lang asikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso di ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag kayla. Nagsingput ka. Nagasatak.
Takaskan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang, ket saan da akaalaan dagiti ipag, wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingpet ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, ag naudan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agden na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni Jibalay da. Mabanugak nagbiyahe no kas niya sarong karak iti balay da. Nang ron ano aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayaw. Una nang, pagsasaritaan tayo di kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita, ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo, para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kaila, inak agtrabahon. Makamu kayo niti balay ha. Agluto kayon to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong mataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobiam. Ilutwak iti naimas asidaan. Aduma iti may luto, Jerep. Di mo ruwaman nga agsenyoritan ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. O sige nga rod, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik kat maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak matan iti justa. Ala, apay adinak inayaban, tadwata kumaan nagluto, kaila. Saanen? Jacket na mabannog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kaila. Nakasingsingpot kagayam nga ipagtubi. Nagasatak, takaskan ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo anasingput ka, Irene. Numadlaw ko anasingput ti tao kanyak, syempre nasingput akmat. Angam no suwapang kanyak ay, nakarkaro pa ti suwapang ko Anya? Ala, manganta nga rodan kaila. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kaila. Makikainda akon anito sila nyo ni manong ko niya. Kaya't kung amin ta adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan mat dakas na. Agpada tamat a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron. Nagasatak a talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene. Napadanda ay rin kan kaila, anak ko. Awan damo manen dito'y balay. Napanday di plaza nanang. Anda ka no mapandagatangan. Ang mga numarabyan da manen asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagidyaadwa nanang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wen nga ron, ba nagapakaragsakak. Ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi maget nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na nanang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdenden na kayon. O nanang, kastamot lang ko matiibagak ka na kayo.
Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sa amin itinobya. Ay, no kasta? Agkasar kayon, Manong? Wen, Kayla, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan a legal ti panagdan nami kaniipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko ama di nga ugali na kat. Ha? Di mo la kuman sasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong, agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak kat uray saan sa pay ti kasar. Nasingpot mo't ginobyak ti kunakading ka. Ay sus, pudno anubiyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Tada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarkan kwa na Manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa ni Manong ko, Irene? Katun Kayla, may mayat matlang no agkasar kami. Ngam adadi mo ang mga ugali ni Manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan. Di mo ibagbagakin ni Manong ko nga imbagakin ka. Anya dayta? Ay, agkari ka pa adi mo ibagbagakin ni Manong ko Ha? Sige, Wen, jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni Manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay sumruti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, jak amo dayta Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kapsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti Estel na no nabartukan. Isong agpanunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang. Tapno maliklikam ni Manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysag makam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo, iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni Manong ko ti pagsagmakam. Kayla? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanual daw. Kwa? Alan, urag sublitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti may sa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino ti pagbakasyonan niyo. Ijay lugar ka no ti gayem ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, Manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar, tasan kayo pa nagkasar, Manong. No may kasar mo ni Irene ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan wag sikugan. Nga lang aron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybay iti papanan niyo. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Wan, presko ti angin dito Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito Mabalin mo't no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agid datan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga rod dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun Kayla. I love you, Ipag. Ay, Irene. Ha? Anya nga I love you date na Kayla.
Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, Ngam, nabayagan agayatakan ka. Anya ka din dahi tangay bagbagam kayla. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Siyak ti para kan ka, Irene. No kasta. Lakyan ka kayla. Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipud no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry no, si katinakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla. Apay nga ay nga awan matan dagi jay dua anak ko. Ay anda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga ay. Ay makapadanag mo't dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na kuada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino alugar tinapananda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan da ita. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Dagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dyan akyo nanang. Anday ta. Oh. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nagag. Na, hanya ti kayat asawan da ita. Apay akasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw ng ginobyak kanyak. Anya. Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay. Awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami kan ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya kanon, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anaikan ititurad ang mga ipod no iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya aman ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga si manak ko. Agawid kayon. Wan, Nanang. Agawid kaming tumutlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put, Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay tigayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! Adda lalakik! Anya? Makaumati kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka nga uray awan mo't mading aramida. Iso a pinay paysok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinopyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya? Naimbagmantan agawid kamutlangan Kayla. Manong pakawanan na kuma. Nagbasulakan ka. Sorry. Anya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyak tinagbasol. Yung awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Morotan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sapay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak ti kasting inaramid ko.
Apay nga tanga umawawag na ti abak-bakitan. Hello? Hello, Ingo, lakay. Sabtan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle apagluganak. Apay masapo na sabten kaya. Nagasidag. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manayin, sabong manayin. Ay na, umay kakit din. Orayon ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko na account. Mula man nga tandagi jay. O, naikat na dya bakitanay. Nagitati paggasgastusam, mulmula. Uray kumaano agbunga nagitay ti makantap na da serbina. Di ka kadisuman naon. Di nakla maawatan nun aya. Day tangarod ti ayan tirik na. Tihilig ko. No inggatang mo kumay ti bangaws, ti inggatang mo di ta amula, di ada sidaan ta. Sayang nga mindagitoy no jak alaen. Nakasailda. Ano la amin? Bambanog. Natangkit di ti imulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apitam asidaam. When no ilakom no isaw. Bye-bye anak la ka di Ingo. Anya ka ka di. Di nakla maawatan nun. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kunda gitoy. Adya ko mama, ti pakais-istrisam. Ay na, ado ti paka-stressak Ingo. Jak la ibagbagakan ka. Adula amin nga amam. Bakitan kan nga agarti-arti ka pailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laeng ti oras mo dita. Tulungan na kit ding agmula tinatang. Kaduan tati agmula. Tapno adun tumot ti apitan takit at dailakot . Welcome to Jenna Almoida Drama. Biday! Rabiain! Anya pelat ar-aramidam di talikod ti balay aya. Isimsim pakbiit dagito'y mulak tanay, jak pa'y nalpas. Agmalmalimlat ta nakastater aramidam. Rabiain, di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na aya. Maturog ka kadilatan, madamdama akton. Dahil talatan di sangsangwam. Alam na iti ulas kan pungan mo dita ka maturugan. Kahit daemaw na kita amulam. Agpapautang ka pa ay maripilay. Wen mat paringgaw. Apay, umutang kaya? Wen ko ma. Agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmulak man ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Mano ti utangam, paray. Hanggang magure ka. Kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalako ak, mabalain. Wen, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray. Talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta paray. Manungarod ti utangam. Ibagam, taitid ko adagaws. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agluto ka no madamdama Ilutuan na kamay. Adda tinangdanak ngagdalaw iti pagmulaak iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan. Apay, nalawa aya ti mulaam. Wen, tapno adaw ti maapay. Ket adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wen, ay na, sambutak ti agmula. Sambutak ti nangina apresyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to kanaw no makaapitak. Di ka lamabutang nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw. Ag-triple. May mayat mo ti kastuyan ngam tar aramidam. Awan mo't maganab mo itar aramidam. Agay, aywan ka lang iti mula nga awan pa kay ranudam. Ti ko basta, padwak dagiti mula. Yala, agluto ka nga raw iti pangaldawan nagiti nagtrabaho, biday. Baybay ang pala nagtamulam.
Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagpipintas mo dagito'y mula mon, maribiday. Agyaman nak amare. Kanayon da ngamin ama sibugan, iso analalang tuda. Imaduda meten. Basit la dagito'y ngay aywanam iday. Imaduda meten, maray. Wen ata nagagat damot nga agsaringit mare. No adda saringit da, ipat kumat adagosen. Ay na, nagmayat meten. Talaga nga impamay samon ta atensyon mo aka nagitamulam. Wen mare, maragragsa kanak ngamin no ado ti makitkitak amula. Ken napintas dagitoy amula. Mabalin kumot lang nga ilakaw no adda mayata gumatang. Nagpintas nga rod ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagitoy a klase ti mula mare. Basta da makita ka kastoy, kasla kayat ko agatangan. Nagpintas nga min talaga, mare. Makaayaw iti mata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sibog ka, sibog biday. May busti danaw. Dita mulam latan ti papapanan ti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamot danom asumang petno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao, di ka pa'y mamasahin. Dapat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawon ti kasta. Tauray imado ti mula, ilutlutwan ka pa'y la itilamutam. Hustong ordaitan, tao may nakmasahin man. Wen, madamdaman tuntan lepasak pa'y asibugan da ito Kumusta nga'y pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray, ang bimabamad ti presyaw. Wang nga rod. Ang bimabaman kan ng mato ti presyaw, masapol ngagbayad ka tanay. Due date mo itan. Ay, wan, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi, awan pa'y agas ti banugmay. Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalaka ti presyaw. Tartarauden jay bunga ti lubyas ka ngam nalakalat ta. Agay sana bali tinapatag gada pagbayad mo. Awan day jay, logi. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gaya magimulak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagiti mo ta mulmula. Pasal-sali di ti paraangan mo. Na, unay kamutan. Apay ngay akinugtarang tamula. Ngay natumbaan, anya kamutan. Di ka sumana ubiday na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam, nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod aya no awan na ganan siyam. Nagkuna nga minakundi mula ka iti nakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan dagita mulak, Ingo. Agul uli magdala dita, ngamriribu kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makitkita dito aglawlaw ti balayan. May stresa ka na kita mulmula. Hay! Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula ko. Maminsan pa'y Ingo. Bilangan ka. No kasta, insardeng muntag garden tata. Wait ta, nalogyak. Law-lawan ka na nagmula. Naimbag pa'y kunapta nasubot ko ti puunan. Alanganin ngamin ti swerte dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula ta sigsiguradaw tata. At dalakok apagpalot. Nga tangamon ta sublatemon. Inlablaban kong dayay kat nangababa manungay ti mapangpangaba kami day. Ay, dakkalmat ata ta.
Kat apay nga raw nga lako mo ngay. No dakkel gayam ti mapangpangabakam. Agam bro na ko ni ti mabiit. Alanak ni bakit ko ija abroad. Aya. Ay, sa payawan kwartak. Nalugyak met ngamin ni garden kaw. Agdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko mati balor da jay. Na, naglinamatan. Kunak no sa nga ribaw. Ay, sana ah. Espesyal na dyan manok ko tata. Last price, di 5,000. Nagnginamot daytan. Nga mala, agdiskitarak man iti pagbayad ka ubaraw. Di mo ilaklako iti sabali ah. Uwin, urahin kayo tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga ro day tagatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, amangan no anyaman laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Ay kwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayanak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga mi ni ti kwarta. Ala, mabit lang nga ro tatang. Inakalaan ti kwarta. At tuyan ti kanam, kan inumam, chicken kaw. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalay ngam tao, marang sikati pagbaknangag, chicken kaw. Anan, kas kalabagtik ngagsasaong agmay-may sa dita. Bagtit asasawang mag. Kano kasasaok to chicken kaw. Manipod adda day ta manok mo. Di talat ta ayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros ka nga apros dita. Day ta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan ang nagita mulmula. Sigurado ti swerte ti tao. Mangan kit din. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kon. Umuna ka, ta sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan day ta manok mo. Nangalaam di ta aya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon lako da kanyak itinala ka. Nuliw-liwam na kita mulam. Liw-liwak mo't day tao. Isa bay-bay anak. Ayan ni tatang nanang. Ay na, napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Nagloko mat ni tatangan. Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok mat gayam. Ay, patpatyam tumot day jay nga am-am. Kat amom mat abulbulas tugay. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay amanok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na aminin a piyestaan. Anyan, no apay mat ngamin alinakwan da iti manok ah. Awanan, makasuron nga agsugal ni tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Malas. Apay nga yan, nagpaabak ka, chicken kaw. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamitay. Ala, di na patay, saan ka natay? Agasan ta na kita sugat mo, ay. Pumingsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Mga apros di tamanok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggo. Siyak amin nun tagtrab-trabaho dito unag kibalay. Ay, ano sama? Si kangarod ti babae. Sumanao ka manan. Panawanak di tao ita napudot ti ulaw. Ingkamot agluton nabambanluga. Tani, nagsaringit manen dagiti mula. Kat masapol amayalis damanen iti sabali apat. Gusto man ngaminan na ita mula-mula. Day tamanok mo ti sardengam. Ay na, makaring-ring ka. Di taka man langay. Parutan kay man la amin na namulmula. Kasta ti rumbang karakayaw. Tap naawanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumana upay lang. Isa dagito'y man mula na ti pagipapasak. Parutak dagito'y. Ni,
Nanang, anyat sangsangitan nyo. Dagito'y mulak kasi naman. Pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramot nga agpay so dagita mula yun. Ay, tulungan nakman anak ko. Isimpata man dagito'y. Ay na, awanan. Natukol tinaduman. Ado tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kay agsangitan. Tulungan kayo, nanang. Nasaya at addakan. Manganon. Nay, nakaluto ka mo't gaya ba? Itaman pa'y anasapa ka nagluto biday. Wan, tamabisin akon. Anya taliluto masinenta. Manok samat. Nangalam di tangay. Kat agit itlog mo't agit di upa anitim ang manok ta. Mangan kakit din. Di ka sumana udita. Nangalam iti pinartem ko na. Basta siyak mangan akon. Tamabisin akon. Gore ka man. Mabigbig ko to'y tapingar na to'y. Ay, just kika. Tay samot manok ko na ito yan. Wan, iso. Anya? Awanan kay tibain. Sika ti awanan itibain. Tadin adaal mo dagiti mulak. Ah, Iso a pinarti kon jay ap-aprosam a manok mo. Tapno quits. anya? Hello, Nana. Da kayo ni Nana Biday. Saan? Ay uwan madam. Apay ka di. Siyak jay kachatyo agumatang itila ko yung imposyo amula. Ay, da kayo gayam madam. Impadas ko lang nga impose. Kundi, adu kayo mutin anagdamag. Sikat ikaunaan anagmain madam. Wen nga rod. Nagadumagayam timula yo ditoy. Ado ti pagpilyan. Ayun agpili ka no anya ti kayat mo madam. Nalakalaeng. Sagmamanungay, Nana. Nalakalaeng. Uray sagtutuhan rin laeng ti maysa. Ni, naglakaunay, Nana. Ay na, tapno amuyo. Dagita tay mula ang inginaan. Kat no kakasta ti kadakkelnan, rebo ti balornan Anya, ni jak amo day ta. Ay na, basta nagmula aklat tang aminin. Pinaadok, tamagustwak ti itsura day ta mula. Napintas ngamin apang dekorasyon. Diyak kaya timang luko kada kayo, Nana. Iso nga ibagbagak da ito eh. Nalakaunay ti kasta presyo yo. Ilakok mo't lang amin tigatangag kada kayo, Nana. Mala, golpiyam nga ruden. Tailaklakak no wholesale. O sige nga rod, Nana. Ngam dagiti la dadakkel ti gatangem madam. Tapadakkelek pa'y dagiti babasit. O sige, Nana. Gatangag tumanan no dumakkel dan. Manungay amin tinaglakwam bakit. Di ka mo lamalmalpas ngagbilbilang ditan. Kaya't mau tatulungan ka ngagbilang, biday. Ay saanen, kabailak abilangan asisyak. Agbuya kaladita. Ay na, nanginamot gayam tikas jay amula. Jaklaim pagaraw. Anya, di makitam itan ti bunga ti sakripisyo kadagi jay amulak. Kunam nga awan ser-serbina, ngam kas makitam mat, nagpuskol to'y naglakwa. Biday. Naimbag pa'y kanyak, tamapag numarak dagita mulak. Ngam si Kangay, awan pa'y naganab mo iti panagmulmulam idi. Kan ti panagtartarakan mo iti manok. Ala, sorry ka din bakit? Sige, di kan paritan ng agaywan iti mula. No kaya't mo, tulungan ka pa'y ang mga sikaso ka nag iti mulam Sanen, kabailak nga uray awan kadwa. Biday bakit? Ayan mau. Apay aya, addaak dito'y ayan dagiti mula. Ay, bakit? Adda dinawat ko apasaw, iji balay ti anak ta. Saan da ka nga us-usarin na kita, oy? Ha? Tulungan kay tararamidam. Kamilak ka na iti daga iti apat. San abasta dagat ikabil mo? Adda dita sa ako tinakasagana ang maikabil itipat. Natimplak daytan. Ay, masapul gayam at timplaan.
Tapno na bunas ti mula. Tapno na pintas ti mula. No napintas mo ti daga ang maikabel. Sige, takargaak iti daga dagitaw. Alang arod. Diyak kumakayat ti agpatulong. Alaman laeng tapno mabibit amalpas. Di kagdanag tano makalako aktumanen ikan kanto iti kwartam inggo. Basta manipod ita tulungan kan bakit. Ketsuri manen no imbulang it ko nagiti mulam iday. Nukas dyan na pudot ti ulawk, ipapas ko ti pungtot ko kanagiti mulam. Sorry wan, saanan ang maulit day jay bakit. Ala, lipat munday jay inggo.